Koblation pi parlok brok baju pet kersan ya kanika channel mau benar. Te parlok bro mentang wan HP ya kanika we ka lucky draw ka bahe dua po West Khas Hill District. Kabala penyait da ka Fishing Group Association West Khas Hill District. Kajaka akan de hapo madan snong New Nong Stone Playground. Te nakamta kanika lucky draw ka de ban penmi pisalan penmi phone nakamta ki jakari kun swet bat kiwe ki jaka ki ba ki don kam manyarap ka jingis nei. Te mentang an pentip ya kini ki price ki ba hit bat ki ba best ba hadu kata-kata ka ji arab jong pi ban thit ya kan ka tiket lucky draw ka don ka jing man toy ya ki we ki ba don kam ha Henry ka ba kam man toy yushu ka long ya pi shimet ki ba job ya kan ka lucky draw ha ka ba ka baning kong pinyo da ka brand new bolero pick up lane ka pisa Henry lak mula da pim shim ya kan ka pick up lane ka bolero pick up pilaru ban shim no da ka pisa Henry lak tingka Teka baar pinyo da ka brand new Celerio. Lane ka pisa saulak. Nara pim chim ya kane kali ka batmai Celerio pinla ban chim no da ka pisa saulak tingka. Kabalai pinyo da ka brand new Alto Kitten. Lane ka pisa arlak sanpo hajar. Nara pim chim ya kane kali brand new ru pinla ban chim no da ka pisa arlak sanpo hajar. Bat ka basau kalong da ka brand new Scotty lane ka pisa sanpo hajar. Kaneru la pi job la pi yo basau kemudian pim chim ya kane ka Scotty pinla ban chim nak pisa sanpo hajar. Teka dor tiket kalong tang arspa tingka shi tiket. Te parlok bro la pitit ya kan ka tiket arspa tingka pinyo ya kan ka brand new Bolero la ka brand new Celerio la ka brand new Alto Kitten la ka brand new Scotty. Te go bahaya tit kenang makamta kan ka lucky draw nomor baki nok penjajong kan ka lucky draw kidon kam ban yarap isne ya ki takari konswet. Teka jirap jong pi bantit ars patingka kalong jing man toy kiwe kidon kiba kam don kam ham teka ba kam don kam chuchu kalong ya pi hi la da pi yo ya kane ka kali ke barang pemai sudah te ars patingka pinyo ya kini ki sautli kali la ne kini ki pisa ka pisa le nriu lak tingka la pinchim ya kane ka bolero pick up teka nega jila kai la ne enpan khalai ya kane ka lucky draw kan dei ha ka live po tarik manai basau arajar ar po sau ka bani mentau banai April kemudian haki arpo tarik pidei ban tit chua ka arpo pidei ban tit no kam tam ding bana jangai tit no ya kan ka tiket la kidru nomor ba phim la shu ban yo ya tiket kam tam pi na jangai na kiwe ki district nomor ba ya kan ka lucky draw and penila kai hapo West Khas Hill District hamadan snong ni nong stone ya ka tiket lucky draw la ya kan ka sngi pen klai lucky draw and pen klai hak porsi baje no phai sngi hapo maran snong ni stone hak live hoterik manai basau arajar arpo sau Telada kitu ki bom yo ya kan tiket ki bakwa ban tit online so pa ta tit da ka online hakwa pensiu da ka Google Pay how ni nomor riu kandai not kandai riu sau arlai nyau uneu bang apa ni hak madu riu kandai not kandai riu sau arlai nyau te kini nomor udai pila ban tit ha ka online da ka Google Pay la ni PTM Telar pikwa bantip kamne asma pun hai kini ki nombar chong kini ki nong penjaj badon arteli kendai lai nriu lai nyau ar nyau lani pra nyau kendai lai sau pra ar sau kini ki nombar bahe bang apni hakmat du sapun hai kini kenang ba pintip kam ha nombar ba shisu komen apo kan ka YouTube lu ka cendara pi man reply te so pun be direct ha uneu nombar kaba hakabangal pi pi hakmat du de sapun kenang lar pikwa pintip kam ne hakabe de bat kaneka lucky draw ka ba head du apo West Khas Hill District Henry tang ha West Henry la sha ya baru ki district banachi menta ya kaneka tiket lucky draw te parlok borong ngai ba pilas tu bahaya kaneka jing pentip jong ngalar pim stu baru sapun hai tigi nombar bangala pentip menta te sobha saya don bok ban tit ya kaneka tiket pa pinyo ban ra ya ka brand new Bolero pick up la ka pisan riulak la kini ki lightly ki price ki ba hit cepo ha ka ba kiri kali ki ba thamai sudah nget ka aspa tingka jong pi pinyo ya kaneka lucky draw ka ba hedo titang kane kblaish bu ning second part ha ka way part ka video